Norvēģijā saka, ka piedzimst ar slēpiem uz kājām. Nu tad Latvijā es norvēģiem saku piedzimst dejojot un dziedot. Kopā smieties, kopā dziedāt, kopā celties, kopā piedzīvot. Tas ir, man liekas, tas, kas mūs ved uz priekšu. Mēs esam katrs ar savu krāsu, garšu, smaržu, ar savu garastāvokli. Un mēs kopā esam kaut kas liels, varens, zirgstošs, sprigans. Ļoti daudziem aizbraucot ir tāda aizvainojuma sajūta iekšā gan pret Latviju, gan pret Latvijas cilvēkiem. Un gadiem tur dzīvojot, arī Norvēģijā tu īsti neesi savējais. Un tad kaut kādā brīdī tad visi meklē to vietu, kur viņi var sajusties spēcīgi un laimīgi. Nekadiņa nedzīvoju, kungi karaļiem. Nekadiņa nedzīvoju, kungi karaļiem. Kāpēc tu vecen karo? Jo mieru mīlam mēs. Jo miers ir tas, kas baro, bet nemiers postu nes. Man patīk Laipā paši cilvēki, paši dziedātāji. Atdeve, mirdzošās acis. Es gribētu, lai mēs vispār paliekam vairāk, un lai mēs mūsējā, kas ir pārākā grupiņa, kā es saku, 16 cilvēki, mēs gribētu, lai mēs esam vismaz 20. Estrādei pa vidu, kad notiek tā vibrācija, to var izjust tikai stāvot tur uz vietas. Es ceru, ka būs emocijas. Es ceru, ka būs emocijas lielas vakarā. Jā. Mēs nevaram praktizēties latviešu valodu ielās katru dienu, tāpēc ejot uz kori kaut vai ir vienreiz nedēļā vai ik pa laikam, kad tu vari sajiet ar savējiem un jums ir tas konteksts pilnībā citādākā līmenī, kas nav varbūt ar citiem. Tas man ir būt корей. Это такая вообще честь быть со всеми и петь латышские народные песни на латышском языке в латышском национальном костюме. Это... Я даже не знаю, как это описать. У меня как будто даже нет для этого слов. Это что-то очень громадное. Что-то, что я очень ценю, и это действительно большая честь быть частичкой этого большого праздника. Es aizbraucu, kad man bija 19 gadi, un mana ģimene mēs runājam krieviski, un man nebija iespējas runāt latviski, tāpēc es arī vajadzēja atrast draugus, un koris bija tā vieta. В моей семье там дедушка был последний, кто говорил на белорусском, и всем остальным приходилось говорить на русском, если они хотят учиться или работать. И у меня такое ощущение, что у них просто отняли то, что я переживаю сейчас здесь, как часть латышского общества. То есть я могу одевать латышский народный костюм, потому что я здесь родилась и прожила всю жизнь. И я понимаю, что мои братья или сестры в Беларуси двоюродные не могут этого делать. И это большая разница, что я вижу в Латвии на dziesmu svētki, kad mēs varam делать mūsu dziesmas un праздновать культуру, и что в других местах это еще невозможно. И можно быть одновременно и белорусом, и латышом, но при этом единственный язык, который я могу сейчас говорить на русском, я на латышском не могу высказать свои эмоции так, и я не могу также их высказать на белорусском. И для меня это большая трагедия, но в то же время я очень счастлива, что я могу жить культуру как латыш в Латвии, и что это можно делать. И мне кажется, что это еще тяжелее осознавать, что в Беларуси это невозможно, пока там диктатура и такой режим, что люди не могут говорить на своем языке. Mans novēlējums korim nākotnē dziedāt ar dvēseli, dziedāt ar atbildību,
jo mēs nesam atbildību diasporā ne tikai paši pret sevi, bet arī par Latvijas kultūras nešanu kopumā.